ngaturaken suari-suari ning tadu. Suari tuan dari suatu kalan itu. Orak saat seguduk pasulawan sirep bawi serenggi. Iya sedang ngadukar lawan wangsa anu akhir amuri sirep watari seri. Seri ke Dewi Sarwa Jenyandaka Orangku batari seri bina kesanyang makemertu Nitiasa aratu kajap antuk sarwa maurip paring jagat ya Jaritana Urisa dekalan niretu medon sirep batari sri lawan wadeking surap sari parasabu Wadi keretemas ikuang rat ari tumurun sireh yang Dewi. Sang dia muloke Inggih kadiasa punika kawiyaktianipun kadilinge kide batari setade kastawa antuk jagat desa doaning ide mine kadi ngemertanin sarwa maurip punika temawin nitiasa ratu manusia niring merecepane ngajap ngastau linggih Sa
tapi malik keri kanyak anida wiyaki kesarengin antuk ide sangarambut sedana nunggil wiyaki punika kawetan anida ngemortanin jagat sami. Hari kala punika raris duaning sami ngajak punika mewastuipun ikuduk pasu kelawan Ibawi Serengi nitiasa sakale ngulati nuluh kadilike Kide Betari Antian paripurna yo atuh nirwadari angan noton saksir suangi yang rambut sodan warep piye katemu riko akanan nirwadari Sri Dana Dek Wikeharanya aing kari sampun kawentenanipun Betari mesarengan dari ngarakan ide sangarambut sedana sayan-sayan jangkep puyaki pengastawan jagat sami sepin anak yang semara kuaste dinasa dinir kamu saragyan mulat Bekat wadek yang widi dari bekejang. Tulus akan sedra ring ulun. Waduh. Karatu Betari. Waluya kadiasa punika kipun iguduk pasu kelawaning Bawi Serengi punika nyak sampun kecunduh kering Ide Betari Sri aratu
kasuksara pisan karebut kebayang-bayang kesayangan Dewa Ratu. Ditanyakan kada sapunika dewaning pengabtenipun wantahipun Ibu Duk Pasu Dewa Ratu sayangipun karure-karure antuk hidung Batman. Apa rina sedang arep juga kengani pematari. Tulung ya tulung Batara. Suang yang rambut ya. Untuk Pasu. Mangkak kalau kadu harap mengambil sirup dari makan mangkak tangan dosa. Aku berhasil. Sirep uduk pasukan surut ya ngamet sirep buat hari seri mangkel loh ulah kedekau ya nanti tangka dia mekudane punika ipun iguduk Pasu sareng salah rambut semangat bawasku singgih Kiai Batari mapan ada semayan ieu iguduk Pasu sekate bakal ngedot pejalan beli kelawan Dewa panejani jalan masih lumayan anak kudu Dewa ngungsi jagat medang kemulanan singgih ada dengir ya suari tuanan kuyu mangke paruan sepanang medang kebulan berkuah kanan irawat keng jano pemacul para sama Ainggih mangkin kacarita puniki jagat medang kemulan yang dipaosan antian waluya becik kantun jagat riki ring medang kemulan duaning care tegal kantun jimar menawi teu nyayan-nyayan ngelingakang anake mekarya carek awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami petani riki ring medang kemulan kantun ngangon tamah ngangon tunut memula padi sarwa palebungkah palegantung kantos mewetu sideng ngemargi angker temase pailahan duaning parisida kantun wenten cari kantun wenten tegal uyak dilanang istri sagilik saguluk ipun ngelarang daremu pemaculan uyakti mekaryo sambilang medemen-demenan sambilang meliang-liang kenten uyakti iri-kiring medang kemulan metiosan pesan diri ke ortine ring jagat mayo jimbar Dewa Ratu cari kesampun telah tegal nabi malih sampun dadi pekubon dadi hotel dadi perumahan kenten cari kering batu jimbar Dewa Ratu iguduk Pasu kelawan bawi serenggi rika ngadok-ngadok
bin sade mangkin sampun ipun ibawi serengi kelawan iguduk pasu bisa mesepatu mejaler medasi mebaju putih ipun ngelebang punika perekange cara investor sami nika benesane mangkin dingah titiang ortone Dewa Ratu pasih kone keluro jadi ditu di Batu Jimbar kelangono Tegal kelangono Tongos genah tidak betara ring tengah segara kela reklamasi ya kone jadi ditu di Batu Jimbar kal pulino gitu padi mall ada padi mall gitu bener petani rike ring Batu Jimartan kantun ngangon taman sami pun sampun ngangon polpen jenikan iya temijil sirkoang sinang ngepuan desa mawas kurang manir bawa dari kanan di kanan lengir nene depan jening pekasih ke dini nikengken tadi dicarik penuh meliang-liang sing dadi mapan carik marangga suci carik ngarani umo tugu mandilinge di depan hari umo ana nika ipun tiang oren panjenengan sing dadi beno meliang-liang dicarik apa biyen mesanggamu luh mani sing dadi selagang megai tiang ampun mat megai rencana cari tiang niki deng ampun banglu dengan negeri investor sing dadi ngelah kena itu kelku tiang generasi ini kawakang lautang jemak keginane sakit hilingan yang ngambek wah bang itu deh jening pinako petani utamu tukanan uyak kita wentengan kuning jana dari pedang kebulan uyak manut wenten katun bawa semedang dua ini pun ipadi wantah memedang kemulan punika kancaning kawitan wit medang punika wantah sesotaning padi kawiyan nika wantah kauripan punika wantah merta utamaning manungsa kantun wiyakti kesidat puniki te para istri-istri lanang para petani besapi nelebang pesan suwadarmaning petani doaning cari kantun wenten petani kantun demen tios pesane di goreng Batu Jimbar petaninya pun mau baju putih kedas jadi kulit di balai banyar nyidang orto begai kumo kulit di balai banyar nyidang itu sedangkan batu
budaya tani dikiring jagat bulan Dewa Ratu atat pisan ibu kasih setato mobil pemargin ngegadong kalawan kerja masuk kantun pemargin siosa nering punika kerja masuk ini sampun nusup ring awak sariran petani boyo jering cari suapur tingko akhir wang pamajuan iya tema binui konang jes negara mijal mau kepangerdanan iru batari seri kelawan sir swangyong rambut sadanu ieu teu mengarani ngelulut kuanakeun lawan liat spot aing Oyakti kadya sapunika sampun sayan-sayan mecihne kakertan puniki sampun reki tedun pelawatan itu betari seri kelawan ngarabut sedang mangkin sampun mepewayangan dados lulut emas kelawan lulut merah punika kocap cirin-cirin kertene sampun nyekaleu yakti sakimaon duaning punika cupak pengarasan para petani desami punika awenanipun jejeh karitat kalemangking lulut emas kelawan lulut perak nika temawenan mangkin sumatang dumadak kapungkur sayan-sayan selep ngeraseyang puniki cirin-cirin jagat Wapan mobilnya ya tekador. Telah siapa mengkalungkan pada orang dia apa kan dia aduh memeh jangan awak mau saja sekarang memeh dewa ratu apa ya nenek ya orang tetani boyo jangan nih ya tetani itu nanti cepok sapu kan siapa aduh kudiang jadi dene bang ya hilang macam jemang sampat tuh nih aduh kedel yang itu nih apa berecet aduh mebeh dewa ratu jangan nih kuning nih Ngoyong. Kodi sabdani de Swangyang rambut sedana. Nising jadelen tuah panyerawadian ide. Yen lulut kuning patut tuntun lingi kang di lumbung maka jikna gemuh jagati.
yen lulut perak di gedung simpen mau balik luk ke Bakejang jalan-jalan untuk anu angkon itu dua ning kadi sampun wenten panganike kadi asapunike Hararis mapi dap-dap puniki para semeton petani ne sami ayak bakang nabda bangarago nuntun punika lulep terwene antuk upakara nah pangketu inget ang pesan yen ane kuning di lumung lingikan yen ane putih di gedung simpan di jojotongo sarta merano di tulingikan di Jepang pengeras titen pancening nyai pada cahaya Wantian nirekiata mencekaning punang lungu ngeras titi sirkiyang-yanging sinema ia turuh karamani rebawi serengi Urika kananing pertak jana ning kemula bedang kemulaan ia tersedeng wangaras titi sir batara kelawan batari sirih apa ia karamani jok nasi jok ini bawi serem liseng adalah Joido Botari Seri kelawan ide swangi yang rambut sedana iguduk pasu kelawan ibawi serengi bakal setadeng uber dadi apa Joido Botari kiwalana jani kene lenan teken lulut mas kelawan lulut perak untuk patut anyut rarung di segara dadi ditukar ada dadi di jelinjingan ada dadi suaka pepek kadulurin nupok haru ingetang sombongkan dia